Karibu mwami moyo kwanje, karibu mwami moyo kwanje, karibu nyanga ino hani omwami akasiye karibu aho spindi shefiri wale nyasaye no kusanga ali kwanja hano kuba nawo mera kanje mkambi Stephen Hamati wa Christ Evangelistic Church, asiwa askofu Bishop Kefa Ukwemba upande kwa Kakamega County, lakini kuli kumpaka nile Vihiga. Karibu mwami akulamire tsihabe manyire alinda makuwa malaika pangire kikira kahabo buhire nyange nodo mulamu kamina nga nyasaye kiri ndo mpango nende mirimo cyakenya hango hole mushalo muno katani kahabo buhire mahali fana iriana witinye mu yakira yenye nyasaye makuwa kosi. Papa mulira Yesu Kristo okusangara no kufumia asubuhi nyanga ino neyo kire huwa hula balamu ulambu efwenende byose bilonda ngande ifwe bili mahonoko neyo kupandanga neyo kubusingia neyo kureteranga makuwa kosi nemuiwe kunyolango mulembe nendo bukosi ane byose bya kwenya ikiroli papa ukupirorio no kufumia nikuila kula mahonoko nyanga ino mwami ibeti habi kumundu wa nyasaye esi ahulu siyanga na hulola mushituwe shefwesha Western Nyota ukosi ya ubonde sibaba sotwe ihuwa lilo liite mbulamu kwe lirero bulamu lirere umulembe lirere usubi lirere amahuwa nomba matunda akama ulonda mbeshika loa ilikasia loli ruma ulira Yesu Kristo mwangu. Amen. Basi mundu wa nyasaye karibu kwa chakirongola mahuwa karo mtakatifu nandahe komba handi kutirire huo wachaka ni kuwa lambu Roho Mtakatifu ni nyasaye kubola chiriti ngufutwa tawe ingawa Roho Mtakatifu alode sinja tingfutitie esa indika chiranga ifwe kama abana baba ndo kula tingfutia makwa karoa holanga ne kupara roho ni tingfutwa roho chiriti ngufutwa ta roho no mundu ijira shonye lo kuberesi akawe Bible balanga ola beresi ya roho tawe akamina ngasho nyelo kuberesi ishindu tawe oberesi inja omundu nikahaba Bible bola roho ni mwalimu roho yechesingia kaminanga shonye ishindu tana shindu shiyalo kweche atawa no mundu ounyalo kweche si oundi hoka humanyambu nyasaye Roho Mtakatifu ni nyasaye hadi kumala kubo lambu Yesu Kristo lo ali mushalo mirimo chiche chaetso hola hulo kumanyisia nendo kuchakisia libukano onomba lituli nomba obwai wa makondi keke yamanyisia omfano ye obulina bwenende roho bwali bwahembi muno sana kachirambu kata inda ya mwibula Yesu yali ya Roho Mtakatifu kata muhula huwe Bible bolanga ya hula eshimo hana hula amachesi kayali nako kalika Roho Mtakatifu kachira katalea nali miaka 12 na atire nenda abebuli bebe kushere ya Pasaka ya rundu siya abaandikinda mafarisayo chira obuchesi nenda mareboka ya bareba nenda mahwaka ya bolanga nali nde miaka 12 kachira balla unoshalo mwana okawaida tawe ekiakira nishina ni roho wa nyasaye owalikuye olwe yali yenyo cyake mirimo chichie kamula kire syamba atie mu Jordan abatisi kwenda de Yohana bolu yarula mone roho na mwitula huyeta huye munjira eli nyonyire liuzi ne roho nyetula huye ne nyasaye nako lambu uno niyo mwana wanje owesa ngasi bungwa naye akachira ololembu roho yali waembi sana Yesu chia khoreshi ndishosi tawe nale mirirwe nende Roho Mtakatifu katalia tia mustimo kusaya tinyanga amahumikane naonga inzala Bible ivolambu yemirirwa nende roho mirimo cha yahola chose miujiza cha yahola Bible ivolambu yatia abundu hosi bu ya nyasaye yamba hanenda mafura nende roho nachira nahola amahuwa amahongo nanunula abaliba bo wanda shetani kulwashina kulwambu nyasaye yali naye halala kata humusalaba ni Roho Mtakatifu wa muhonya okulohu siabwene elitomo elialiri murere baadaye kulolambo limushirindwa yasimu kuha kulwobu nyali wa Roho Mtakatifu ho ye nikahaba Yesu ahumanchambu roho yali wa maana muchero chifana chiro ololambo ni muhimu sana no wanda yabira bechibe mularula mcho chako kambata mwihale Yerusalemu kwanza mpaka obusubisi wa papa obweti ngufutitie muhoere mufwalu ho muhore mirimo ho mutie mulindire paka tinyanga paka lona muitulwe nende roho nechira inyanga ya Pentecoste olola abantu bane mpaka luhani na kwabore mukoloba kwabore Roho Mtakatifu
akwesi njo bunyali obwo kurumiha obwo kola emirimo cha nyasaye bwe emirimo cha nyasaye shinyalo kolwa nenda amani ka kawaida ta emirimo cha nyasaye kata nikaba no deacon kata kaba no pastor bwe emirimo cha nyasaye cyose omundu wa nyasaye cyenyanga kiholwe mu bunyali bwa roho shikira amaparo kefwe na matititi na amalemu tsingufuti efwe chiwo mbiri cha kawaida netinemu embiri chefwe chichonyanga embiri chefwe cyenyanga kiuluha nonyola bo emirimo cha nyasaye ne mingi hokachiranga bu Roho Mtakatifu nuhuwesi jamani mibiri chefwe nende maparo kefwe kachire hole emirimo cha nyasaye obulai so onyolanga nola linde roho tawe obuteshere no bunju ohayungwa onyalo haywa ohole emirimo cha nyasaye lakini omwami yetombi okuloshe yakulekhe hayata yahuwesi amani akaro Mtakatifu akanyalo uchira hole emirimo chichie nende matokeo akaloleha Bible ibolambu mutinyagati omwisho abantu bali banendo mfano kweli ikondo lya nyasaye lakini ndibakananga tingufuti ene bu olola bu kulinende emijengo kulinende mapesa kulinende technology yako wesi bindu bya kunyalo kurumishira sana lakini onyolanga bado nende technology hiyo bado nende buchesi kwa kulinaba nende kata mombo kama hongo onyolanga bu emirimo cha nyasaye nombe ekanisa umfano kwa ikanisa kwa nyasaye Yesu ya Kristo ya chakia shukulole hanga marahanji tawe hulwambu mangao ni Roho Mtakatifu hulinende stima hulinende biombo hulinde binde bingi lakini obunyali bwa roho shibulolehanga mbwitu lutawe amatunda kanyasaye ekomba ngalole likanisa nilibula shikalolehanga abweneta hulwa amahuwa mbu Roho Mtakatifu ashiro huwebo obuyangu buhoere mushero shihoere kachire amatunda kakobwami bulolehe shingalaka hoere ta waborembo mundu jai lohurume habtuata nala linende roho Petro hulanga nashiro muri ne baadaye ni yake tulande roho akamba nende tuoni abantu tele fitaru nibawo ndikwa no hengano lambu toto shikaramani komundo kanyalo hole shingalaka bolanga mzakaria haneha sasaba bu shawuli bulo bunyali nenda amani kenyo ndo mchezi kwenyeta abla hulwa roho wa nyasaye ho ololambu roho nuchira kwa mebi amu roho nuchira holama kwa kanyasaye shingalaka hoere handu kwa bore handi inyanga ndiyo Roho Mtakatifu niyo mwechesia niye mwalimu wefwe Yesu yababiramo mwabini undaleta na aleta nabechesia naba manyako bwateri karoma kwa kande nyebechesia saino lakini shimunyaloka elewata shimunyalokatirata shichirambu mpaka lwaro ni eta kuinywe alaba fimbura nabetusia kosi akanda babolere ama kwa kenda kano kaandi kwa nende roho shikunyaloka elewa hulonda nendo bujuzi nendo lusungu nende research tiama kwa university nende obuchesi bweshi alobu nota awe amahuwa kanyasaye humundu weshi na mubiri humaparo ko mubiri na amahuwa ko busiru shikirambu shikanyalo humanyisiwane na maparo ka kawaida ta Bible ibola iriyo omundu wa roho omundu weshi roho nunyalo humanyirisia shikira amahuwa keshi roho kekibwanende roho muhene hubola handimbu roho nuhureranga mubusanjira nuhureranga nuhubati sinja mubiri kwa Kristo nuhulangi sinja ubolere sinja nendo ubolanga nendo moyoko na kumanyambo olomono omundi yesi chayelo bola bu Yesu Kristo no mwami nalali roho umanyeta omundi yesi chayelo kuitsa ku Yesu Kristo nala hueserwe nende roho tawe ho olola roho no amana sana bu ahunji sinja mwitulira nyasaye ahunji sinja na kumanyisia shingalo hoere huoni kwa nendo kujenda nende nyasaye basi hustanga hamberi kidogo ndenyanga huite muba Efeso lala 13 aba Efeso lala 13 Bible ibolairi handi mumwenoyo inywe mwesi mwalini mmalire ohulira likuwa lyo batoto nilyo injili yobuoni abwenywe handi olwa mwalini mmarre ohulisubira omwenoyo mumwenoyo olwa mwali mmarre omusubira mumwenoyo mwarebwaho eshibaliho sha Roho Mtakatifu owa kwasubisibwa Roho Mtakatifu neura Roho Mtakatifu no areta aholanga shina bu efwe lo kwasubira mumwenoyo kwarebwaho eshibaliho esha Roho Mtakatifu kwarebwaho eshibaliho Roho Mtakatifu neshibaliho eshaifwe okuba abana banyasaye dalabola hana Roho Mtakatifu ne rubber stamp neshibaliho
eshibaliho kaminanga omuuri bu hwarebwaho omuuri okuhulangwa mbu abana ba Nyasaye bu Nyasaye abola mbu ifwe hulabebe hulwashina yahurahwe eshibaliho ulira Baefeso 4:15 muraberesya Roho Mtakatifu wa Nyasaye ta muye mwarebwaho eshibaliho ohula hunyanga y'obununulwi. Roho Mtakatifu ne shibaliho ne rubber stamp no muhuri okumanyisya mbu efwe hule mali ya Nyasaye. Dayando libolo shibuku sulbo lange ese mali ya were ne omanyi hori no le mali ya were omanyi hori no ole mali ya Nyasaye. Emali y'omundu ibetanga ho signature iye, emali y'omundu ibetanga ho omuri kukwe mu office yosi eshin elikata se document ni yandikwa okumanyisya toto irulire mu office mulya omuri kwe office iyo paka kubehwo. Yani shibaliho okumanya mbu efwe huyamananga mbu document ino irulire mu office muno nefwe bandike. Kasanga sokumanya mbu Nyasaye amanyisi nyambu abantu bali mushalo abayalanga abamusubira mweno oyo na abebe amanyisi arye yabaraho shibaliho yabaraho rubber stamp yabaraho muri okulangwa mu Roho Mtakatifu akamina ngambu nendi mde Roho Mtakatifu Nyasaye atemanga kubola mushina Steve uno no wanje I own him ni yamananga mbuno wanje shikira shina alinende shibaliho sha Roho ndamuraho muhuri okumanyisya mbuno mwana wanje Roho Mtakatifu ne shibaliho kachira shuhoere okumuhola shina shuhoere okira aberere tawe ali mwifwe amenyanga mwifwe. Bible ibolanga mbu uli mwijwe no muhongo huyomba uli mushalo. Yesu Kristo yabola mbu ni musubira siye mu ohurula mukarimu wenywe hularula mutsebere etiamati kobulamu ne nabolanga Roho Mtakatifu oumenya mwijwe. Bible ibola hule hekalu ya Nyasaye hulwashina Roho amenyanga mwifwe. Roho amenyanga mwifwe kama shibaliho. Roho amenyanga mwifwe kama signature ya Nyasaye. Roho Mtakatifu amenyanga mwifwe kama muhuri kwa kubola mwe bano na bana banje na banje barula huisie shibaliza beshalo mtuata shibalongwa ta balongwa nende isie ndio lakini handi kando nendo hulongwa na bana banje I own them na banje erere ho muri kwene kumanyambu kula bana ba Nyasaye ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndicho shibali hosha Nyasaye aretanga huifwe kama kanisa aretanga huifwe kama bana ba Nyasaye okumanyambu kula bebe lihuwa lindi maana ndiye lihuwa shibali ho nilihuwa guarantee. Translation ndio lusungu ilanga ngambu deposit denyango loro mundu wa Nyasaye kando nende Roho okuba eshibaliho kando nende Roho okuba omuhuri okumanyambo fukura abana ba Nyasaye abaye mwene yama abaye mwene asai nabu bano nabanje ulirahani lihuwa hadi liminanga guarantee liminanga deposit. Kwa kawaida no kula eshindu maduka kakopinje bibi pamaleba kubirambo orungeho arubuni orungeho eshitonye shititi esho kumanyambu oli committed okula eshindu jenesho. Kwa mfano ni ile TV nomba shina bakubirambo TV no netilinga telefo makumikata lakini olarangi orungeho ele telefo 10 netindi sino no rungenge pole pole lotaka ngo runge telefo 10 tsiria mundu wa Nyasaye obetanga no manyisinjia mbu wihanire okukula TV no wihane mbu norunge etindi uliro mundu wa Nyasaye. Roho Mtakatifu huisufwe ne deposit eimanyinja mu Nyasaye ali committed Nyasaye ye ana huifwe alamalira emirimo kyosi echaya kulaka kasanga asya muno sana bukaba o ane deposit so nyalo huumo hurunge balance tawe. Roho Mtakatifu huifwe ni arubuni ni guarantee no musingo
Bible ibolayo no musingo okumanyambu Nyasaye anabu alahola akalonda na nendeifwe hulwashina ya chako ohurunga ya chako okuwane shitonye ya anaho shitonye kubindu bya akusubisinja kachira kenyango subiro mundu wa Nyasaye mbonika haba hulinede roho wa Nyasaye nikaba Nyasaye ahuraho muuri basi ebindu bindi bya yakusubisya katuhula mubulamu bwinzi hayo alahola ario shikira shina ali committed ana roho wa Nyasaye no musingo okumanyambu ali committed anirebu na horario esa indi umundu nali nde shida nali nende shindu nali ndo aundi enyosia okaloka Nairobi na umefea ndamenya nendo langa nechiro mwana muti ni aundi ni arula Nairobi nende radio nieta ingo na efe okaloka Nairobi yubula na kule radio ile aesio mundu ambira bu radio ino oven nayo lwan umbesi efe yokalukira Nairobi lwan enti Nairobi ne ngaluhene kuesia ama pesa ko no ungalusire radio yaje balanga go kusinga ho Bible kwambu Roho Mtakatifu no musingo okumanyambu Nyasaye ali committed ohola kaya bola kuifwe ne pledge eimanyambu byospe ebya kusubisya kata mubulwale bubo one bukata umyandu cyo kikase katebwe kazi yemikono cyo ikase ngo abana bo balababa hongo mushalo musho special kola shilakasa ebindibo byospe ya kusubisya nelola yarungo musingo ko kurala na eshindishi manyambo bindu bidiba byose nonyole onyalo kumanyori na olitia mwikulu olamenye halala nende Yesu Kristo mbwami bubwe tayari noli nende roho omanyanga kahaba ebwa horo inone deposit tayari ya Nyasaye yarunga manyambo installments tidityosi na arunge Umwami yetomi bwe umwami ayebolu yali buyahuesya roho kama arabuni yahuesya roho kama musingo okumanyambu na hole kospe akaya husubisya kama muhuri okumanyambu efokula abebe hule abobwairo bwe hule miandu chiche hule mali ya were eshimanyani shina raba stamp iri huifwe eilangwa Roho Mtakatifu eshitabu she school fulani shibetame raba stamp ye school barua irure ofisi ya office of the president irinende letterhead irinende muhuri okumanya irure office ya president nefwe handa bana banyasaye lira lyo mwami litsomi bukamanyiha ahurulanga bukamanyiha hula bana banyasaye hulibe family ya Nyasaye ne Nyasaye mwenabo labo bana abana banje yahuraho eshibaliho yahuraho omuhuri yahuraho yarunga omusingo okumanyambu ali committed ohola abwene akayabola na hole yakokachiro mundu wa Nyasaye ohoero subire Nyasaye sana chikira nikahaba yahuwese roho uwe nishine shindi shala umokhola nikahaba yarunga deposit ne yakhale no kurunga installments nditsa skala nishine shindi shanya lokwiba yahuonia yahuwese shibali sha roho okulo kumanyambu musubire ebindu byose byayabola bilekhola chikira ali committed amanyisiari na tayari deposit ebindu bindi narunge obulamu bombiri nahuwese obukosi abwabana bobo alaki kishabuli kubo shira umwene ni wabola abana bobo alababa hongo mushana kazi emirimo cyo ilakasa omanyiroriye tayari yarunga ho kidogo yarunga ho deposit iliyo deposit yengeranga ho ne manyambo obulambu enzitanga ho imberiria no bulaibu amakana bu installments skale imberi Nyasaye na arunge shira tayari yarunga arubuni tayari yarunga amapesa kalangwa deposit tayari endinde guarantee Nyasaye ali committed kuisie guarantee yo nishina ni Roho Mtakatifu urali kwa ndihandilia roho aholanga mundu wa Nyasaye ama kwa korona malaika sangasi moyo kwanje sana Nyasaye khane cha hwesi nyaro kutwata neshibali ko chongo isho kumanyambu kulabana be ne khandi neshibali ko isho kumanyambu ali committed ulokhola akayenya uraba Roma 8:26 hokario khandi ro ahabinanga obutesherebwefwe urakhandi babola bro no mwabili abinanga obutesherebwefwe abinanga khairungwa weakness obutesherebwefwe akhwabinanga ni kama hola mbu ni khuli nende roho akhonyanga akhwezi njamani akokiyo obutesherebwa bakhupinga nanga nabo akhonyanga mu butesherebwefwe okuba ulira
sikhumanyire okhusaya singa olwakhukoyereta. Ne roho mwene akhusayiranga nende obushenyi oburasungikhata. Ne oyo ourunirisinja ako mumyoyo oamanya akaroho yenya okhuba asayiranga batakatifu akenako akanyasaye yenya. Roho Mtakatifu akhonyanga okhusaya. Ebible bolambo sikhumanyire khuli nende obuteshere sikhumanyire singakhoyere khusaya. Esaidi wati akhwimberiwa nyasaye ne oli nende lihuwa liri mwoyo lyekenyekhanga obole, lakini okhayire okhulieleza amakhuwa kano sonyala okhurumbula ta. Okhaywa okhueleza mbu nyasaye nembole ndye aundi osayiranga omundu aundi osayiranga ehali. Kwanza somanyire kati lyenya lya nyasaye mmakhuwa kenaka. Somanyire mbu omundu uno kenye musayire ndiena ta. Somanyire mbu esafari ino kenye kisayire ndiena ta. Abandu ba nyasaye khula barumishi ba nyasaye esainde osayiranga abandu bomukanisa bwashirika bobo okorwa osayire oriena mushirika fulani. Onyala okukorwa osayire oriena abana bobo khusayire khuriena eshalo shefwe. Ebible balanga mbu khuli nende obulemu khuli nende obuteshere, lakini roho ahabinanga obuteshere bwefwe akhonyanga achiranga khusaya abwene achiranga khusaye nende okhushenya okhula sunjikhata. Kachira nditsura mbu esaindi enyala khuba ndenye khuborera omundu eshindu ne amakhuwa singaleeleza nende amakhuwa komunwa kakhayire. Witsa imberi omundu wenye omborere likhuwa fulani lakini injira ya expressera mwibula amakhuwa kokhueleza kauma. Nekhulwa omwoyo kukwo kumanyire shingala kenyakhanga kabe noli nende roho nwetsulwa nende roho akhonyanga okhuexpressa amakhuwa kalya mukhushenya okhulanyala okhusungikhata. Sichira shira mundu wa nyasaye kalowa amakhuwa kolanyala okhueleza mulusungu ta. Kalowa amakhuwa kowitsa imberi wa nyasaye nobola oluswahili lulo lwosi obola olukisa lolwosi nende olumarama nende olubukusu lwosi luwa. Abwenao ni arola nabukuranga nachako okhuborera nyasaye akayokhayire okhusunga mukhushenya khwa amakhuwa kalanyala okhubola ta. The highest form of prayer obusayi bweikulu muno. Yuda 20 ibolanga mbu mwiyombohe mubusubiri bwenyu butakatifu ni musaya muroho. Abaefeso 6:18 ibolanga musaya masayo kaina yosi bulilwosi muroho. Paulo abora abakorintho mbu nesaya nenda maparo. Esayanga nenda maparo khande esayanga nende roho yanje. Yani esayanga muluga nomba mululimi olwa Roho Mtakatifu ya Mbesia. Nelwe esaya muluga ya Roho Mtakatifu ya Mbesia shembola nenda abandu ta ebolanga nende nyasaye. Wa ni kama nembolo oluya. Nembola nawo luya huelewa nanga. Lakini nembolo luya nendo omundu woluya lundi olulalo muluya tashaelewa shembolata. Lakini still embeta nembole shino ulo beta kubola mutsinimi kuloshina eshipawa sha Roho Mtakatifu shireranga tsinimi etia hurumihira okhusaya kachire khusaye muroho ne khubetanga khubola nde nyasaye moja kwa moja. Ni kama channel eiri special eyobola nende nyasaye la omwoyo kukwo khumwoyo kukwe nayo kukwe khukukwo no saya muroho amaparo lano kaumefaida abwenao. Amaparo lano shikaelewa kata shobola ta lakini obetsanga noeleza kali mwoyo ne khwaborere juzi mbu omundu chali lokumanya kali mwoyo ko undi nalali roho omundu uyota roho uli mwifu roho yefwe ni imanyire ake emyoyo chefwe chenya ne khulwa roho wa nyasaye yetanga kumenya muroho yefwe lano nasaya okubirira mwifwe aelezanga nyasaye aka efwe khuikombanga khurula mwoyo ne khandi naye nyasaye naye khandi akulanga akali munyasaye mwoyo kwa nyasaye mwene akali elienya lilye
Nechira onyalo 27 borembu akusaira okulondana nende lienya lya Nyasaye. He prays for us according to the will of God. Lienya lya Nyasaye nikabe engorwe mbwelienya lya Nyasaye kubula bwanya nishina enyalo kumanya nesaya muro sichira roho yanje isayanga akoliko mwoyo kwanje nenaye khulwa roho ya khonyanga atitanga na bisula akali mwoyo kwa Nyasaye nelano asaya amasayo akalonda na nende lienya lya Nyasaye. Abantu ba Nyasaye sikhwamanya okhusaya ta. Inyanga ili nibareba abundu nwina wamanya okhusaya muno ola chingo mukhono ta. Sikhwamanya okhusaya ta. Mao wamanya okhusaya. Roho ni ukhonyanga. Roho ni ukhonyanga mbuteshere bwefwe. Ni khoeresha ni ukorwe ni khusaya khurie. Ni ukorwe mbu Nyasaye enyanga ariena. Ni khwila hula khuroho. Ni khwila hula khuroho mtakatifu. Akhusayiranga amasayo akenya lokhulanga amachomehe. Amasayo ka 1-on-1 amasayo akabola lienya lya Nyasaye liene kuifwe mundu wa Nyasaye esa ndio nyalotema esa ndio langa no tema osaya makhwa kabiri kawere esa ndio saya muluya no bolambo Nyasaye papa khufumya ne kuchimbula nditire mberi uwo no chama no fujira no nyola wabola makhwa koluya kadha ne still ololanga makhwa kahawa obora makhwa kahawa. Kana noja kubola muluswairi Baba katika jina la Yesu ninakushukuru ninakuinua ninaamini utafanya hivi unasema nuahabola onyolanga hando kata handi oluswairi lona amahuwa kahawa kata lulo lusungu obolo lusungu nonyola lwahawa aoni arola na bukurana bulano buno oelezanga amahuwa kalimoyo kukuo rakamakoporia halapakorama halakasakata opakaya kama ureba mbo mkambi oboreshina shemanyire shemborre lakini emanyire esaire lisayo kurula moyo kwanje ne Nyasaye awulire shembore shichira olokbolanga mtsinimi khubolanga direct nende Nyasaye khubolanga amahuwa amebisu akali myoyo chefwe ne khandi connecta nende line eyelewanga mukwa kenaka okhulula khu Nyasaye direct nechira no saya mtsinimi shetani shauranga shobolata amaparo ko shikauranga shobolata isipokuwa noli nende shipawa eshokukalula tsinimi lo manyire siyambo akobolere kalya kabola shina. Umundu wa Nyasaye kwako roksaya umundu wa Nyasaye sikhumanyire nga kakhoere khusayeta lakini Roho Mtakatifu akhonyanga esa ndo umundu wa Nyasaye nditsanga imberi wa Nyasaye ndikombe saye amahuwa kamina emizigo chobulamu chimina nenditsa imberi wa Nyasaye nende makata khubola haleluya ekhairwe nende makata khubola lusungu ekhairwe ndenya kata expressa mu lugha yose ekhairwe lakini Nyasaye yetsomibwe muno shichira mulwa Roho abukulango bwiyangu nonyolambu amasayo kano karulanga mwoyo uyombohango khurula mukari nobola mahuwa katakayo mwene okorwe lakini baada ya kubola mahuwa kano onyola wiyumbahe you build yourself in the most holy faith uyombohanga mubusubiro butakatifu no saya muroho mundu wa Nyasaye Paulo abolambu esayanga muro esayanga mutinime kuyomba abantu bandi bosi inywe esangalambu esayanga mutinime kuyomba abantu akamina ngabu okusaya kwa Roho akhwimirira amasayo kumtsinimi nobola nende Nyasaye kachiranga o downloaded series ya Nyasaye kaba Paulo abolanga bu ya abola mtsinimi kuyomba abantu bandi yabola mtsinimi kuyomba abantu bandi asangara kena nokulolanga Paulo yaandika zaidi ya half yenusu ya New Testament onyola opimbuli kwa yanyolanga warula na dei kwambu siasa ya tamasayo kakawaida ta iliyo sehemu ya masayo ka kawaida ko lusungu nende luswairi nende luya lakini hakalemeranga mundu wa Nyasaye rahula Roho abukulira bwenao ausaire okulondana nende lienya lya Nyasaye mahuwa kospe ne khairwe shesaya ne ngorwo mwana wanje na tsikulu shina ne ndure kuisisi buli lwose ne saya muluga ya Roho kachirange emanyirisia kachirange nyolo fimbuli wa mahuwa akahoere umundu wa Nyasaye saya maparoka kawaida saya muluga ya umanyirisie khani la Roho akhonyo kusaya obuteshire bubuli ndenya kusaya mwami Nyasaye papa omwikulu shalio shingaiweta ihuwa lilio no watieri orio mno wahuesya Roho abe shibaliho abe omusingo okukhumanya mbu ebindu bindi byosi olahueresi esaya mbo mwami
omundu wa Nyasaye khulwa roho wamweresya omweresya obusubisi mbwe bindu bindi byosi olamukhorera paka kata khulambwenzi mwami khusangalira roho huo shichira nukhonyanga khusaya obuteshere bwefwe nobunji shikhumanyire nga khoere khusaya ta esayi ndamakhuwa kakhulemanga esayi ndi khayungo khuyeleza lakini mwami khufumia asubuhi inyanga ero chira wakhwitsusia mbu wakhula khulira roho kachira khonye mbuteshere bwefwe kachira khusaya masayo akali amachomeshe kachira khusaya masayo akarera elienya lilo khwikholekha mwami saya bwelienya lilo khumundu wa Nyasaye hospe akhulisia nakhulola lilekholekha uloba ndi basaya muroho obakonye obatinyisye umwami esaya mbu witsusie abashiro kwitsuba nende Roho Mtakatifu kachire babene ndo bunyali buno bwokusaya bilo khuchonya ta aliyo mundu oundo saini ne yekombanga saye ne sainda sayanga tsitaka trano na ura uchonyere umwami mwitsusie nende roho shichira roho alamnya rambuteshere bubwe anyora mani ndo kosi abokusaya shingalwa khoero kusaya umwami kusaya mbu tsikanisa tiefwe abarumi befwe nende fwespe abakhurumishiranga okhonye okhwitsusie nende roho kachire khumanyirisi akhoera khutia kachire khube abandu bawikhoera kame mali iyo mushyalo shifwe eshakhumanyanga esayira umundu wa Nyasaye tsikhabi nende byospe byamusubisia umwami otiro khumwesya khunyanga baada eyingi uchingule milimo kyabwe wayesu obulamu bwombiri mwami kata byosi byabanayira mapesa nende kosi akabekomba kachire banyole emilimo kyabwe kasi emikhono kyabwe ikase ishituo shefwe sha Western Nyota umwami otiro kushikosia no shingula nokhola akawenya khubirira mushyo shingobwali bwarere okhuloli kwa Nyasaye mwami lira lyo litsomibwe ichiro linefwe alala inyanga ino niyo bukasu netsimba basi kata mushalo shefwe sha Kenya otira ngoshupanda no linda akawa subisiana ne kawalaka bweshalo shefwe shibemo mulembe nekhandi kusangala khubaba Kenya ni khullo bulayi bubwo khonya bemilisi kwe maamuzi kospeka bakhola kachire kalero mulembe nendo bulala mushyalo shefwe mwami khufumia no khusangara choli Nyasaye bulira Yesu Kristo mwami kwe amen mwami okasye obeni khabi namba yanje simili ku screen nyalo kubola nefwe alala kumanya Nyasaye akholanga nefwe khadi khubona ko Nyasaye akholanga ikutsiro kushirikiana bulala roho Nyasaye ben nawe akhoje siya kumanyisiye akhonye obuteshere bubwo buli shichira yenyewe amani amen.